wisanga muri izo situation indwara zose zigakorana zikaba ubuturo bw'iwawe amapfa yaza ntagusige ubukene bwaza ntibugutambuke agasuzuguro kaza kagasa naho mu wawe ariho muri edikote y'agasuzuguro bakagusuzugura ku manywa bakagusuzugura nijoro bakagutuka ibitutso byo kwiririrwa n'ibyo kurarira ubuzima bwawe bwose bugafunga hirya y'icyo buzima hirya y'uwo mwijima haracyari Imana ifite icyo yokora haleluya zose byanze indwara zose zarafuganye umunsi mwahemba umugore agatwara umutwe umunsi murufatishije umwana agataka mu nda ibintu byose bikanga imbere n'inyuma ntibikunde ibintu byose abakazana ntibabyare neza ababyaye iyo abana bagapfa ibintu byose bikanga hirya y'ubwo buzima haracyari Imana ifite ijambo yovuga bana Yesu asifiwe icyakabiri tuzihita izina risa n'ibihurimwo uzihita izina risa n'amasezerano ufite Nehemiya biravuga ngo Uwiteka yarampojeje ariko yagiswe ari mu bunyage Aburahamu biravuga ngo ni sekuruza w'amahanga ariko yagize imyaka 100 atabyara zatumye aryikuraho oya yaratinze abyara izina rye tuzihita izina risa n'ibihe urimo uzihita izina risa n'amasezerano ufite uzihita izina risa na Yesu ufite kuko Yesu ni mwiza ibihe byose muri Mariko ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Mariko ibice 10 umurongo wa 46 kugeza kuri 52 ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Mariko ibice 10 umurongo wa 46 kugeza kuri 52 gahe muhumure nasome Mariko ibice 10 umurongo wa 46 kugeza ku murongo wa 52 Mariko ibice 10 umurongo wa 46 na 47 Zamu. Eko Aravuze ngo Yes soma gutyo nta kibazo aravuze ngo nuko bakigera i Yeriko akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Bueno usome kuri ino microphone nuko bagera i Yeriko akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo umusenzi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira amen Amen akoze cyane tumukomera amashi Asante turashima Imana ko tugeze ku musozo w'igiterane Family Moses Elizabeth Mane baho umugisha abashitsi twabanye bose abavuye Kitengera abavuye hano hirya no hafi Imana baho umugisha Bishop watuganirije ijambo ry'Imana tumebarikiwa twarungutse Imana bahezagire numvaga nkaho ryo twumvishe yari rikwiye kandi nkamanta hamerewe neza Imana gweza umugisha hamwe n'umurimo mukora uminsi yose nashukuru pia kuwa na Pastor Lebon n'uyu wacu Burundi simama katumukomera amashi menshi cyane n'umupasiteri w'iwacu tukorana umurimo w'Imana yazindukiye hano hanyuma yumvishije yuko mushumba araha twaravuganye tuvugana yuko tuzabana hano nawe yarafatiriwe n'ibikorwa by'Imana aho yarari yahigishije ariko byabaye byiza ko aza hano turabana i Burundi twarana umurimo w'Imana iwabo ni Bukavu bajya abanyabukavu muzi no wabangaba barikiwe sana kiti hiyo yes Imana gweza umugisha mwinshi cyane minota mikeya twenda kuganira ijambo ry'Imana urumva ko n'imvura itameze neza ariko ekereza ko tudafata umwanya munini ariko nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana nyuma y'ibindi byinshi twaganiriye tudasubiramo nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo niki umuntu ashobora gukora mu gihe yabuze icyo akora niki umuntu yokora igihe asa naho yabuze icyo akora niki umuntu ashobora gukora igihe ubuzima bwiwe busa naho bwabuze icyo bwokora qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a rien à faire niki umuntu yokora
igihe yabuze icyo akora. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye amakuru y'umugabo w'impumyi w'umukene, impumyi kandi gasubika abantu umukene. Ari igihe umuntu abaho mu buzima akisanga ari nk'imodoka yanyuze mu muhanda mubi, ashobora gusaya amapine akajibwina mu butaka, adashobora kuja imbere inyuma bidakunda, hirya no hino adashobora gutera imisozi iri, agasa n'uparitse ubuzima bwe bugasa n'ubushize muri parking y'ubuzima, agaparika ubuzima bwe bukanga. Ikamera nka kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo Abisiraheli bava ibunyage bageze imbere bariko bagenda, ngo barebye inyuma babona ingabo zibakurikiye ni nyinshi zifite amagare n'amafarashi, imbere yabo hari inyanja badashobora kuvogera, hirya no hino hari imisozi badashobora guterera, babura icyo bakora, imbere n'ibikunda inyuma ntibasubirayo, hirya no hino nta misozi, babura icyo bakora, ubuzima bwabo busa n'ubugeze muri parking. Hari rero umuntu yisanga muri izo situation, indwara zose zigakorana zikaba ubuturo bw'iwawe, amapfa yaza ntagusige, ubukene bwaza ntibugutambuke, agasuzuguro kaza kagasa naho mu wawe ariho muri edikote y'agasuzuguro, bakagusuzugura ku manywa, bakagusuzugura nijoro, bakagutuka ibitutso byo kwiririrwa n'ibyo kurarira, ubuzima bwawe bwose bugafunga. Hirya y'icyo buzima, hirya y'uwo mwijima, haracyari Imana ifite icyo yokora. Hallelujah! Zose byanze, indwara zose zarafuganye. Umunsi mwahembwa umugore agatwara umutwe, umunsi murufatishije umwana agataka mu nda, ibintu byose bikanga, imbere n'inyuma ntibikunde, ibintu byose abakazana ntibabyare neza, ababyaye iyo abana bagapfa, ibintu byose bikanga. Hirya y'ubwo buzima haracyari Imana ifite ijambo yovuga. Bana Yesu asifiwe. Hirya y'ubwo umuntu asa n'uwageze muri parking y'ubuzima, asa naho imbere n'inyuma bitagikunda. Soza rero ndavuga ibintu biri gusa umuntu yokora. Ako turi kumweme, muri kunyumva? Imvura nta kibazo. Bana Yesu asifiwe. Bibiliya ijambo ry'Imana twasomye amagabo y'umugabo witwa Baritimayo. Baritimayo hari ibintu bibiri byamubayeho bigoye mu buzima. Icyambere, Baritimayo yari impumyi. Baritimayo yari impumyi, yarafite ikibazo kiririye na fizike n'ibintu na fizike yiwe. Ubuzima bw'umubiri wiwe bwari bufite ikibazo, yaramugaye amaso. Baritimayo ntiyigeze abona harara, ntiyigeze abona umutsima, yashoboraga gutora ibuye hagira ngo agiye gutora umutsima, yashoboraga gutora ibuye hagira ngo atoye ubugari. Yabayeho ubuzima bwe atabona, nta kintu yabonye. Ntiyabonye nyirasenge, ntiyabonye bene wabo, ntiyabonye igihugu, ntiyabonye ibintu byose. Ikintu cyiza cyangwa ikibi kiryohera amaso, Baritimayo ntiyigeze kimugiraho imbaraga. Kubera iki? Yabayeho ubuzima bwiwe atabona. N'uyu munsi nziza dufite ba Baritimayo benshi, tibaza babona bazara ari w'abandi, bakarara ku bagore b'abandi kandi bafite ababo. Baritimayo azarara habonye. Kubera iki? Tazamenya hataha iwabo ntahazi, iyo ageze mu azamagira ngo ni mwabo. Baritimayo, hey Baritimayo, ha Bwana sifesa, sikumaza ngaho nanezerewe jenyine, ako namwe muranezerewe, si ngombwa ngo mwikirize gacane. Alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita, kapaza sauti kwa Mwana wa Daudi, Yesu nirehemu we, Mwana wa Daudi. Alisikia akaambiwa kapaza sauti, Baritimayo impumyi itazibona iwabo, tazimenya umugore wiwe n'uwabandi. Baritimayo tazumenya amafaranga yiwe n'ayabandi kubera ikibazo kiri fizike. Ni impumyi Baritimayo. Yotaha na telefone y'abandi ya iPhone 16 Pro Max,
yazanye telefone agira ngo ni yiwe. Baritimayo we, impumyi zo mu mwuka, telefone zose zirambitse imbere yiwe niziwe, abakobwa bose batambutse imbere yiwe n'abiwe, inka zose zihazirisha ku murambi w'irango yohindura zose, ntazamenye izabo n'iz'abandi. Baritimayo mpumyi. Ariko mu mugoroba umwe ngo Yesu ngo azindukire iwiwe. Mvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Icya kabiri, Baritimayo ngo yari afite kigoye. Baritimayo ngo yari umukene, agire kutabona abeho ari umukene. Nuvuga ngo Baritimayo yari atunzwe n'impuhwe z'abandi. Umugirira impuhwe akamuheza ijana ararira. Abantu bose nibamunyuraho nta mpuhwe araburara. Baritimayo yari umukene, yari atunzwe n'impuhwe z'abandi. Abantu bose nibamunyura abafite imbabazi, yari atunzwe n'imbabazi z'abandi, yari atunzwe n'impuhwe. Abamugirira impuhwe bamuheza igiceri akirari. Ariko Yesu umunsi umwe ngo azindukira ahantu yarari. Yesu azindukira iwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baritimayo yaragira ishati ishaje. Baritimayo nta pura yaragira imuhira, igitanda cyo kuraraho cyari cyarashize, amatara yari yaratobotse. Baritimayo yarafite ishati yabaye ikirepe ku ijosi kubera isabune yo kumeza yari yarabuze, ibintu byose Baritimayo. Kurya imisigazwa, ibirato bihengamya amataro, ibintu Baritimayo yari umukene kakujya nawe umeze cyangwa bene wawe. Ariko Yesu azindukira iwawe. Yesu azindukira iwawe mu izina rya Yesu. Yesu ngo yambukaga ni wiwe. Birizivuga turashari kumwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kera tukiri abana, n'ubu ngubu sindakura cyane ariko nkiri munsi yaha bukeya, twakaza turagira inka. Beno abantu bagira nk'inka imwe ikimasa kimwe ise yari yarahingiye cyangwa yaragiye, mugateranya n'abandi bafite inka nyinshi, mugahita muvuga ngo mubana ikiraro. Ngo mwese ngo murabana ngo ikiraro ni kimwe, ariko mwe mugira ikimasa kimwe, abandi bafite inka nyinshi mukazicanga, ugahita uvuga ngo twengo nabamuhumure ngo tubana mu kiraro, ngo tugira ikiraro kimwe. Ariko mwe mugira ikimasa kimwe cy'umweru itari n'inyana, iso bamuhenze cyage yavuye kuragira mukazicanga. Sasa ikibazo cyabaga bajya abantu bose babeshe ngo mubana ikiraro mwacanze inka, igihe cyo guhindura sasa niho habaga ikibazo. Buri muntu agasobanura agize iwabo akazijana ku ruhongore rw'iwabo, bakamabona ushoreye ikimasa kimwe. Kundi mwamona twese ko turi hano turahindura, ari abantu batahana inka nyinshi, ari n'abatahana ikimasa, twese tuzotarama gutya. Ariko hari umunsi Yesu azovuza ifirimbi, duhindure abafite ubutunzi bwo mu mwuka bagaragare, abandi bamabandi bafite utumasa bene utungutu twanyangaye mu mwuka batagisenga, bahwereye bumye zayumiriye mu mwuka. Nanone hari umunsi bizosobanuka neza kwereka gusa. Bwana seviwe. Kino giterane gisibire yeme nje nonki gishikamo. Bishop yanyabwiriza neza wenyine aranyorera, ubu nanje wifira fungutse. Tuzamura Imana amaboko. Haleluya. Konse uri tayari sha? Uracuranga cyangwa curanga twumve kwanza, kandi ga nasoje arandi makuru ya Baritimayo mutegereje. Abwira ibintu biri gusumu yakoze gusa, hanyuma n'amansoza. Zamuka papa.
tugiye gutarama. Kazi ka Busoka karatangiye. Mvuga ngo amen. Baritimayo w'impumyi. Impumyi nkawe. Hano hari umuntu mperutse kumva wibye Bibiliya. Ibitabo 66 66 livres. Bibliothèque. Mvuga ngo amen. Tugirire Imana gutyo. Hallelujah! Baritimayo w'impumyi. Baritimayo w'umukene. Umuntu ntazabona ariko nanone atunzwe n'impuhwe. Bimeze nka wa munsi Bibiliya ivuga ngo hari umuntu ngo wari mu nzira ngo ava ahantu aje ahandi, ngo akihaye agenda ngo ahura n'igicu cy'abambuzi ngo baramukubita baramwambura ngo bamusiga hafi agiye gupfa. Hanyuma ngo umwasikofu umwe arahanyura. Kandi icyiza cya Bibiliya ntizivuga aho yari avuye, ntizivuga naho yari agiye. Yari umubishopu w'inzererezi, yari afite gahunda yari agiye gusa ngo ahagere asa naho bitamureba kandi bimureba. Umutambyi ngo araza nawe yamakebereza. Umuntu w'umutanzi azagera ku murwayi agatambuka. Abatambyi baratambutse tibaheruka kureba abarwayi, bazahagera bagakwepa cyumba cy'amahombi nikasebukwe ntazareba mu maso y'icumba. Cyumba cy'amahombi risobukwe tuzukireba mu maso ntuzururambura Bibiliya zigutera isoni. Ariko mu Musamariya w'impuhwe ahageze, uwo abantu batakekeraga, uwo abantu batari biteze ko ariwo wotanga igisubizo, abari utanga Imana izoca udatekereza kugira ngo ikuzanire igisubizo cyawe. Bana sefiu. Ako namwe mwaseyeme. Sema ha! Sasa kura ngonsozi. Ngo ari ibintu bibiri gusa Baritimayo yakoze. Icambere amaze kubura icyo yokora ngo yahaye agaciro icyo asangana. Yasanze nta maso afite, asanga ari umukene, abura uko agenda kubera ko atabona, asanga afite option imwe yijwi yo kwamiriza. Ngo yamamiriza ngo Yesu mwene Dawidi untabare. Abantu bose baramubwira ngo kurateza akajagari, kandi abantu bari kumubwira ngo kurateza akavuyo bari bafite amaso ahasaba amaso yabo atazamubonera kandi batenda kuyamuheza aha yasaba, bagashaka ngo ntasaba amaso kugira ngo abone nguko bazababona. Bwana Yesu asifiwe. Yasanze nta kindi kintu na kimwe asigaranye keretse ijwi ryo gutaka. Aravuga ngo Yesu umwana wa Dawidi. Abafite amaso baramubwira ngo se kurasaba amaso kubera iki? Mwe ko muyafite. Ayanyaza mbonera se. Bari ko bamubwira ngo ntaje gusaba amaso ayaba atazamubonera kugira ngo akomeze asitare bo bazabagenda neza. Aba bantu bose barakubwira ngo ureke gusenga. Ibyo wawe usengera barabibonye bakeneye ngo bakomeze baguhahaze, wowe ukomeze utake. Nibakubuza wamirize cyane. Nibakubuza wamirize cyane. Hallelujah. Abari kwamubwira ngo nareke gusaba amaso bari bayafite. Kandi ayabo ntiyamuboneraga. Yari kwabwira Yesu ngo nanje mpeza yanje mbone nk'aba bahaye bambwira ngo ninceceke batazabambonera kandi bataha bampeza yawe. Wowe mpeza yanje. Yesu yarabwiye Yesu ngo Yesu ndabizi ufite amaso yanje, tutambuka n'amaso yanje hano. Haleluya.
abantu bamagumuka nube abantu baragumutse nizo tuhadusengera barabifite ko barashaka ngo nitubigire kugira ngo bakomeze batuyobore batubera abashefu batubera baduhahaze ariko Yesu ngo aravuga ngo namwumvishe ni mumuzanire hano Yesu aguhamagaze muri ofisi ye akuguranira yo maso yawe yapfuye aguheza amaso y'umwuka abona neza mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ayo maso yawe kwereka abagore bose ko ari abawe akwereka amaturo yose ko ari ayawe Imana iguhendure iguheze pièce de uje muri pièce de rechange uje muri garage y'Imana iguhindurire yo maso mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wamanuye mixeri papa. Wamanuye. Uzamura. Nawe zamura rero. Asigaye kandi kamwe nuko tuzobana na ukindi giterane cyo kuramya. Bwana Yesu asifiwe. Ntuzigera wemera gucecekeshwa n'abantu baba kubwira ngo icyo usaba ngo ureke ngo ucogore ntugacike intege nubwo baba baguca intege bakurusha intege ntuzemere kugeza amaso yawe Yesu yaguhaye kugeza ibyo usaba Yesu tuzave mu mahoro tuzave ku gicaniro tuzave mu mbaraga kugeza icyo ushaka kuma Imana ikiguhaye mu maboko. Bwana asifiwe sana. Imvura irahise yeme. Yego. Ngiye gutangira kubwiriza sasa. Imvura ihise nuko. Nubundi birizi vuga ngo yatangiye kare ngo yahereye kare kugeza mu rukerera. Ngo kugeza utuka hwereye. Ubundi kubwiriza neza nukurangiza nukubwiriza mpaka utuka wicaye muri cyo kibanza hwereye agafusha inzira imwe agasigara na option imwe yo kubona Imana gusa. Inzira zibiri zimwe za shatani n'izindi yazanye zigapfa agasigara inzira imwe gusa. Ndatinda kugeza utukuri munahwereye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ishusho y'Imana. Banzu itegura aho ngaho. Umugategura aho ngaho agapade kayo. Nitumara dusose. Icyakabiri gusa ngo Baritimayo yakoze icyambere. Ntiyigeze yemera gucecekeshwa n'abahaye bamubwira ngo naceceke kubera ko hasaba amaso kandi bari bafite amaso ayaba atazamubonera. Abo bantu bose bakubwira ngo ureke gusenga ibizo uha usengera babigezeho ntuzemere guceceka Yesu ataraguheza icyo uha umusaba. Ayo mahombi nduka yasohoke ayo mafungo nduka yareke guterana nduka kuvemo amaturo nduka reke kuyatanga kwakira abashitsi ntimukabireke kubwiriza nduka bihagarike kubana neza n'abantu ntukabireke kugeza Yesu
aje iwawe aguhamagaze aguheze icyo ukeneye ube mu gicaniro ugifite utagifite ukomeza imbere ya Yesu. Amen. Icya kabiri ngo Yesu amuhamagaye ngo yaravuze ngo aya mahuzu mfite sino ya jana ngo akuramo umwitero wiwe ngo arabaduka ngo arasimbagurika asanga Yesu. Tuzigera ubona icyo ukeneye niba icyo ufite Yesu adashaka kugira utarakireka kugira ngo aguheze icyo ushaka. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe Yesu. Kugira ngo Yesu aguheze icyo wamuhamagarira nuko ubaza kureka cya kindi cyabaye imbogamizi yo kumubona kugira ngo icyo wambuye icyo uretse bikorohere kugenda umusanga bikorohere kumubona. Tuzigera ubona Yesu ufite ibyo uzaha mu mutima. Tuzigera ubona Yesu ukifite bene ayo manyanga. Banza ukuremo ayo manyanga, banza ukuremo iyo myambaro, banza ukurezo ayo mafoto, banza ukuremo ubwo busambanyi bwo kuri telefone, banza ukuremo abantu bose muzamwirwa mwandikira, banza ukuremo, banza utuye iyo myambaro, banza ukuremo inkweto. Yaramubwiye ngo kuramo izo nkweto, banza ukuremo izo nkweto. Amen. Nitwakwambura ibyo bintu zose Yesu ashaka ko dukuraho, nanone kandi agaciro k'ibyo dufite. Kuba dufite Yesu nta bukene dufite, Yesu araduhagije. Kuba dufite Yesu yabwiye Mose ngo se kurambwira ngo nyanjira imbere yawe, kurambwira ngo abasirikare bari inyuma n'amagare n'amafaraje, kurambwira ngo hari imisozi ntacyo naguhaye, tufite inkoni tumfite koresha wowe ndeba tumbira hagaciro cyo naguhaye, hagaciro njewe wo kwihaye kugira ngo iyindi miryango yose kinguke, inyanja icikamwo arambuka. Dufite Yesu ngifunguzo z'ubuzima nubwo bitarakunda, ariko dufite Yesu. Kuba tumufite birahagije, kuba tumufite byose birakunze mu izina rya Yesu. Amen. Ari ibintu bitinda kwambara umubiri ugatinda kugera mu kibanza utekereza ko ugomba kugeramo, ariko nanone n'ubwo utarakigeramo ufite Yesu. Kera wakigezemo n'ubwo utarakigeramo. Naraba mu gitondo Bishop, mu gitondo nababwirije amajambo 8 dushobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya. Icyambere ngo kubaho umuntu wese n'umwihariko wiwe, kuko ba Nehemiya bari benshi ariko watorewe kubaka inkike yari umwe. Uri oji, uri originale, uri intiriki, uri ingozi. Icya kabiri tuziyita izina risa n'ibihurimo, uziyita izina risa n'amasezerano ufite. Nehemiya biravuga ngo Uwiteka yarampojeje ariko yagiswe ari mu bunyage. Aburahamu biravuga ngo ni sekuruza w'amahanga ariko yagize imyaka 100 atabyara, zatumye aryikuraho. Oya, yaratinze abyara izina rye. Tuziyita izina risa n'ibihe urimo, uziyita izina risa n'amasezerano ufite, uziyita izina risa na Yesu ufite, kuko Yesu ni mwiza ibihe byose. Tuzigera wiyita izina risa n'ibihe urimo, uziyita izina risa n'amasezerano yose ufite, kuko amasezerano yose nk'uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso ya Yesu. Hallelujah! Umwana we w'imfura ngo yitwa ngo mbabamwo mbazi. Kuvuga ngo izina ry'umwana we ni igitutsi cya se wabo bamucumbikiye nabi bakibika Kigali 2004. Umwana wawe azama yitwa izina ry'igitutsi cya Nyokorome. Mbabamwo mbazi, ntambara, bita. Umwana wawe ngo yitwa Bita. Ibita nibishira zoca mu rugo kwa sokuru. Uko gana kajagari. Moize nasubira gutumira igiterane tuzogaruka inyuma, ariko wanoneho tukuyemo mwakira ijambo ry'Imana. Curanga papa. Shusho y'Imana itagaragara yahishuwe Data kandi muri we. Shusho y'Imana yahishuwe
Yona